ngisuka endzaweni yaseNkomazi eMagogeni. Lapha ngitihlanganise nebantfu labangaboni. Yes. Yeah. Mnakethu kuneligama banokubita ngalo bathi ungibhuti. Legama liqhamukaphi bhuti? Leli gama ebhuti ngalicala upstairs e-MBSD upstairs. Labantfu bekuya ngokuthi bengibahlonipha yabo. Yeah, manje bengibabita ngabo bhuti, labanye ngibabita ngabo sesi, sebajwayela bangibita ngalo leli gama. Bhuti. Nabo bebamangala bhuti nangicela kubabita njalo bhuti. Yes. Yeah. Bhuti nami ngibe nokujabula even manje bhuti ngijabulile ngobe ngithe mangifika la bhuti wangamukela ngetandla letinhle bhuti. Even today bhuti konke kuhamba kahle bhuti. Yeah bhuti kuhamba kahle kakhulu bhuti. Yes bhuti. Umsebenzi wakho uyabonakala kusukela uqalile wonke uhamba kahle umsebenzi wakho. Uyawenda ngokutimisela kude lebonakele khona. Yeah bhuti. Bhuti ake ungichazele bhuti ubuye uchazele nebabukeli emakhaya ukuthi unasiphi isimo bhuti empilweni yakho? Bhuti mine simo sami bhuti ngi-slow learner. Yes bhuti. Timvo ngibamba kancane timvo bhuti. Yes bhuti. Yeah. Bhuti ngikula ubone khona ukuthi hayi man la ngathi ngiyashiyeka la ngathi ngiba slowly like empilweni yakho bhuti. Ngikula ubone khona ukuthi hayi man ngathi angifani nalabanye abantwana bhuti. Ingabe kucale from primary or secondary kuba slowly or